SOMPA TV, oh, wisdom ni mitie SOMPA FM, he SOMPA TV. Chen fra chanya nkopon totrobo nsuo to nsuo bo awia papa amade pa bia chen ai ne na anu waka se wode da kru be bubu Jerusalem asore dan no de nonsense na ya bebuo ampa wo hu ye no osode ye na nso so omaya sode ye da twrede ampan na se totrobo nsuo to nsuo bo awia ne wo bo nsuo eto ba bia nsuo nie na wo bo awia so wo ne bremu no ena ne bre ba akwa san so no nsi abo ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Omaya kwan se sane ye wate ho no kase a yate ho ye mfa mre o abusia ye transi eye na na ko je si company limited na dawroma en waso kase yasene se ye mfa mre wo wono en wo kire se adansie oni papa nyina bie no pe bia na na ko je si company limited na so ye na so do ene kire na ukope bito wasan so ma ho futuo ni akwankire wo adansie nyina ho na akoyie boko ede amawo anopa ye twire yesen Leicester Company Limited na dawroma what the yas toothpaste and a brush at the abel jaman so ya eboy en pa ma yatimi atwiri yesen na asumdwe muli bibi yatimi akoboko 2074 no wo jaman so we no kane dodo no a ne yehye wo kukom ne esi Johnson ne so ho uduru ho awasa bia no mbonsua ne yeda so kama na wo sabinum ene yedi DHC ede asom kama ne yede agubotro fefefe mu ene yato na kama de amawo FDA nso ahwema hunu sampa onum 2074 ana 74 kwa how bia ene ya kire ebo ahuru moja ne ntirinum nyina na ho atimi ato kama wo madawroma no ma so yasene ya ede kase ebrewo ne yatrase wo SOMPA 106.5 enkran ha de no SOMPA 93.1 wono ya santimanta mu headquarters batan no waje kase yi bopete Adam for Radio of France ahinkro parinum SOMPA 101.1 e watakwa 103.3 watakra de 106.1 e watachima 98.9 e wosunyane 90.7 wankranza 101.3 e wodoma na doma ho na doma FM 100.7 ejikasi kanashia band radio enkran kanashia ya waje na Kingdom 106.1 ewo mankasim wono so efa kase yi abusia twan wo decoder na so wono ba bia radio phone nyina wo bo sa SOMPA FM ye ne wo ho no ntibra be kan ho na ye nsom SOMPA 106.5 FM Accra YouTube Facebook no na YouTube ne SOMPA FM live na www.sompaonline.com so nsemi dudu no mugu ha betimi akọ na akọ kenkan bi na bibia timi akọ boko abusia ne ensemo de nam ne doso na posu bia de ma wo ene se President Edema National Union of Ghana Students NUGS Ora Rashid Ibrahim Esquire was say addition for one more man munina and one can one more bombing one more catcher by ne say so when nim Nessa Goldfield's mind dear what taquano so one more listen one more brashon na bani renew one better nenka near some cassia pa no and a namswa says a Melantia Marcoma conson prosif walk what you are Saman Cassie. Onko wi aka won koko Owura Felix Dompre CEO Edema Bank bi no no ede wakasa chiremu se AI no a womo ede sheshe banking sector ni mo no stakeholders na fe customers mo mamani na ho ne ebewia mo ano ana Pakwa Indium ya ono na ye global president Edema Group Indium was say AI o enye AI o Group Indium womo ba na ni bi ne so pa Enkani wo pani ana wono wo present kaja obeye MP edi ama adehia wo mo ewo bebia ni anwaso bekwai wodi atodwa se NDC amanyuko no 2028 wo mo betumi adinkunimu a flag bearer wo mbeyi no eno na beka ye betwa bosompo ni akwa amanone wa amanone nsemu no me wafa America mampani Donald Trump what was wo mo be deal
Iran for amadile no meeting no wo mo akwawie ne wa akire wo de ba Opesmaka de hia ya je pene ne ase adwa ya bebe nsemi ade ama wo memedin abena badu adepa kofi anope menembra odema kuma chia me obrempon nana kwaku ampoma Ebusia yada se ensem no nkyeremu ankasa enie yehyasie afridi siye South Africa enam so ema bayira tumi amu akese ye ja Ghana de hye yede emu be se ahasa 300 abepiemu ewo mayimu na empanimfo pina ekasa se South Africa fo se wanmu hia wamu nuamu aye bibifo ewo wamu mamu na enu ntinu yatwe ebridi ambradam ebribi na yaji binwuma yese bia japade ne de ka ho dia ene wo so nka hu se wo ewo companies bebre ewo mayim entini de obi a twe ne tan ewo ho pa eye takwa eye Goldfields mine no na panifo bebre na akasa won enura kra wonu yamfo kana hye kura ka bi ema empraya so emra hye bedwane kura so edna no etomu na wo so aso wo tan ewo so sesei eye National Union of Ghana Students ye twa wonti ya efre wonum news wanum a president eye Ora Rashid Ibrahim Esquire wo ka kire aban ne sem se nyakopon ya dom na se Goldfields mine ye no ewo takwa no se wo mo list no enkrata se bo wo ho no se ewu a aban no enhwe no wan renew amfa ma wo mo ye nyina ye nim se sa Goldfields mine no wan mo be pie mo ewo mayi ma fe apma hankono aduokono emiensa 1993 ena ja wan mo bebo adwuma wo takwa ho na 2002 wanum ekobie mu ewadaman ye hoso wo mu ye bie nti Ghana ha wo mu branches ni eyemienu nanso ni nyina mu no we di wo mu kasa wo mu chemsa de watakwa no naja wanum kasa sa no ne batan no enti se ne ye renew takwa de ne dia na ne adaman so de ye renew na wo mu se aban no eyafono ka ne dwe na se wo mu elise no eso na wo renew a ene ye se ye kan yiribi no wante a ye be kan yiraba nusufuwa se won betin tesukwa kwa papa we mu say peaceful demonstration eno mo be ye edi agu aban ne etri so na wan mo toto sra aban ne se won hwe amamre no ebo man hu aban afi apema hankono aduokono mienu 1992 constitution no article 257 no eka ni pefe sem o man na nkasa ewo emfaso papa ewo mo ankasa natural resources so entini ye gold ye timber ye diamond ye bauxite de ye ka ho no ye ni ankasa na wasi ye tumi tuo ye ni ankasa na se bia ye pese ye mu obibi ekwa de man so aye de manom na ye ba asemasi a no benten efiri ni kuro mu pakapaka wo mo ba wo mo titire mu anu mo ni titemu e ma tutu ni nyina afa nko entini wo mo sra ban ne say sa article 257 no ye no 1992 constitution ni mo no wo mo nhye mu kinana wo mo emfa ni dwuma nusufuo say wo mo de we eyafutuo ene a chopa ene wo mo ka kira ban no entini se nyakopon ya dom na se Goldfields mine takwa se ewu se kim wo mo hye wo mo date ya wo mo nim se bewuo se wu na ban ni nim no renew dia Ghana ha anhwe ya yenkwa ha yetoa kase ne so ede ani akire mu ewo ensamfoforo mu na wonsamfoforo mu no prosifo na ebo ya mane se wo mo ache enipa maako nson na nipa wo mo ache won no wo mo akwa kro no wo mo kowi akai ewo nkokro wo mo wie ya no wo mo de tete fa mu dwane ya na wo mo nya distress call Africa wo na ho se obi age ne kai na intemptuously wo mo elonche ye wo mo police intelligence unit no cyber vetting unit no a IGP adawroma watete no eno bie eno won kan ka won ho bo mu kama na eno mu eno wo mo didi akire na eno wo hu se ase wo mo track car no na car ne de nani akire mu wa samankase mfafrem ho ba bi nti ene ntempaso eno wo mo ye fast ewura samankase wo mo koya emrantie ene ba ababa ba ko ka ho eno wo mo kwachi won nyina na wo mo chi won no wo mo edoso wo mo a se anya car no nko awo
ana wone akwaje na emom na o ma gibi kura mpo wonkrofo bi ho e de aka ho a na no so akoya wre ho sempa na ene na prosifo che se wo mo hu wo na wo do toto wo ma no na no nsampa se wo mo a ena akwakodi sansem hunu sebe esa no eno nti prosifo achi won ya wo mo edu wo mo akọ makache eyi wo mo nsemu enhwehwemu na emranti a prosifo achi won no wo mo din ena edidi sui prosifo che se abranti a ye frɛ no se e champion otu okofi dodo na frɛ no levels 28 years wa akwada Pachen Ebenezer 26 years Fianco Isaac alias Yao one also 35 years Bessa Elizabeth nanke Elizabeth die ona 24 years one also so ka ho ya che no afi David Kudalo ena na manfo bi say IGP Kudalo ne busuani ana da bi wonim ni ba bia one ye 28 years one also press for ache no enoka champion 38 years ono kwa den krani afika kra onso hwe ne awoye press for ache no ena Solomon Odey 35 years wo mo nyina prosifo achi won wo mo prosifo kukum ya wo mo boa amanhwemu akoso prosifo che se ni panso nyina no wo mo gusu wo mo kukum a wo mo gusu ye nhwemu ama sa wo mo koye no wo mo bo modin anya kai mienu e de kan ba ko no a na wo mo ekwa akwache no anaso wo mo etrake ye no eho na ye blue Honda Elantra ya ona no won kokko enaja wo ye report a wo mo koye no nso no wo mo huhu cars ahodo mienu bi on registered Sonata ba ko na Honda Elantra ba ko san ka ho bi wa eno so so wo no mo eje ye ede ka ho sabre wo mo prosifo kukum a wo mo ye nhwemu anu nti prosifo che se wo mo ka de a kire Ghana fo nyina se bia wunsu obi tababi na woji obi kai obi ji obi boba fon obi ji obi odwapade bia no a eye yi prosifo asutiri na tempestuously prosifo enkonkọ ye ho adwuma se ne ye betimi aboa pa ma wo man no asomdwi fan ya ye pe no etimi anya ne mamu aba prosifo che se wo monum nsuo ahwe abo de aguso e de atuduro asra wo ho de atrabosompo e de aba behwira se jasrama se wo mabo manfo nyina ho ban eno nti se ne wo mandate ne tie no service with integrity woman integrity no ebabo manfo no ho ban nemum aya manfo no emwa prosifo yen so asam no sonko yenim ewonsam foforo mu na sikasem mu ene yediwu edru anopai opani a wono oye CEO edema Breman Brakwa Community Bank ye no ewo Esikuma Odoben Brakwa Cross ni bedwanim ewo mfimfini emantamu eye Owura Felix Dompre wono ana dwumadie bi ekoso a ne bank no wono mu kire mu se wo mo 49th annual general meeting ekoso ewo Breman Esikuma Senior High School na dwumadie na se no na Owura Felix Dompre ese waka kire stakeholders afei customers ya wonom any bank bi di dwuma we enye Breman Brakwa Community Bank no enko a na mom bank bi a wo save ho bank bi a wo ni wo mo di dwa kai hu se de yefe no artificial intelligence AI no ababa beka ho na kana beka ho no so fraud of one of frosters no wo mo de wo mo ho agim wo ho a obeti me dindi abina me kasa free Breman na wo mo boa wanu pesi wo mu wia wo enti no obi anya extra careful e wo usika sam ho se ebia wo kwakọ yi sika na de otimi nkọ bank ho na ebia wo pese wo twifiri wo phone so ana wo twifiri bank wo to phone so ana from your phone e kwakosi wo account nim e wo bank de ani mu a ni nyina mu ani na ho yie pa ya ma message bi wo ntiase ya me pa chaw empre ho en responde kwa bank ko a wususu se sa message no efiri ana wo save wo ho no na wakwakwa ginchiremu ebre a wo kasa no na yensomafo Eric Anan no wa fa ho kan se bebre fa yehia se shareholders ye be koso na yenya yene board of directors any management edi sawoso na nyema bebre a ese yetumi eye ene se be checks e wo bank se bank le betre mo ene ye biara na also I can say bank so gradually no is inching towards the 5 million ya emwa so better shares the bank especially existing shareholders and the debate to say all encourage all the organizations especially the state institutions openi okasa yeyi CEO Edema Breman Brakwa Community Bank ye no ewo Breman Odoben Esikuma Odoben Brakwa Cross ni bedwan mu finfini mantamu Owura Felix Dompre eno ne kasa no achi no openi a wono oye mfinfini emantamu Central Regional House of Chiefs and afi wasanso ye hene ya wo Breman traditional area
ɔdɛfoɔ amo akwaboadu yi a wɔtɔ so nwɔtwe wɔno nso ɛkɔ dwumadie no ase bi wɔno nso tufo kakra sɛ yi After 80 million Ghana cedis. Aye, afasha, ndabwa. Ye usidaya ndabwa. Ube mababa, yenyaso. Bibo mababa suna makalo se 7th June. Brakwa Breman Community Bank. Etumi afena for enfi. President ya wada na nanom achankonwa ya wonom ewo mfimfini emantamano wasanso ye henkase ya wate adwa so ewo Breman traditional area odefo amo akwaboadu ya wotoso enwotwe wono enodi nani onyam ekwatai 49th annual general meeting ya na ekoso ewo Breman Esikuma senior high school ni nyina no eye Breman Brakwa community bank wonom general meeting ase eno hokasa ya yensem training Eric Anan etu nsemi ebae wosika sam no amu no group indium pani oda no Dr. Papa Kwasi indium wono ne kase wo kire se na no wo hwa na wo koya appeal krempa a wo wi ni yi wo hwa yes Bank of Ghana nso wo mo so san ko bio se wo mo asem we pa de wo mo mpene na wo se Bank of Ghana no kra no wo te ho no wono wonya kure hu se paper bi wo ho se attorney general de bibia akọ enti Bank of Ghana for say ana attorney general for can say ana say wo mu kuro mu nye hu hwe na bio wo mu kuro agye bank for no say wo mu so mba be bia bi wo mu nkra bata first one nkra ba be si Almina wo mu ye hu adwuma denden no obi amfa krata bi amre wo eno nti se mo se mo kwakwato amonko na emom wo mu adwuma de ombeye na emom se mo se mo kwakwato until say wo mbenya nkrata bi a edimu ene ne yesene ne a ekita won no a court appeal na wo mo anya no ne yesene no wo mbekọ so ayo madwuma. As I stand here, Bank of Ghana itself has not even been served with what the lawyers call the consequential orders. They haven't been served yet. And then again, as I stand here, I have not been served with anything that says somebody is appealing the matter. But when we get anything at all from anybody, we are ready with our attorneys to deal with anything with dispatch. But even if something is served on us, until someone gives us an order different and also superior to what the Court of Appeal had given, we are moving. We're not waiting for anybody. Yantra obia enti ode also we abema be hia enti age se ne anemu oduro ensa emu oduro bi ena be kan ho ana se be ba be so press yen ansa na be hu se we de anu odin na nya sa de a Court of Appeal na adwuma wi a who bondo wan bio we aya Dr. Papa Kwasi indium na wo wie kura no ena o se hwe se ne odi full speed eba no enimanimu ya wo mo ahyase kura wo mo ye renovations wo mo branches ahodo wo mo dan ahodo ni nyina mu ne ye electrical fault wo mo ye ne ye plumbing works wo mo ye ne ma ahodo ni nyina wo mo guso ye a wo mo ye ne kama pa anya hwe kura no o mbe hyase afri Almina na wo mo de ne aka de ato aso wo mo wie pe na fe wo mo de bese branch ba ku edu ade aba wo mo ni ayedin pa. The buildings, we have said out there that we're going to start perhaps with 10 branches where there's no controversy, there's no issue with a receiver or anybody on, and where there's not a significant need for major rehabilitation of the building. And which is why I have said the first branch we open is going to be in Almina, what they call Almina Esuichi. And if you go there today, you will find their workers doing work, resolving electrical matters that's there, looking to do pavement, blocks, anything that is required, they are working on it. I'm certain that within 3 weeks, all of that work will be done and will be ready. You go to Paga, Tiobodom, Amloga, Debisu, Kwame Danso, Wale, I've mentioned Wedana, Germany, Tumu, all of those places, we were there. But nobody else has decided to go to those kinds of places. We are global president, Edema Group Indium, Dr. Papa Kwasi indium.
wono na ekasa yi abusua hye no nso se na na kwojo jesi company limited na dawroma eno waso kase yi asene se obeti Ghana ne wiase nyina nsem na se ye pe ensem ne nyina tie na ye tie wodem yesi dan edan no saa ba bia yesi no ni aje afutu ofiri ni ho ni aje akwankyere firi ni ho na na kwadwo jesi company limited ko ba sempremu ni ode no kredie nyamesuro ni onuado na ye na dwuma mepacho otie se opese osidan wanya asase odi ansa na oto asase ne kra ne dika akọ no kwaje afutu kwaje akwankyere kwan abafa so ene ne ye wonya nyina wo sa suahunu ni experience no a wo betimi ede ama wo na bia atumi aye fine se woduru ho a ni akwankyere bia wo so ode ma no wo de be ma wo afi woto ne ma no so ode ma watufo bo na wasa de egu kamu de akogya o free nya ya anom de na so mi de begu kamu de akogya so de akọhye ne ma ne bu onum da bi na akogya de si company limited enya sa ne ye ne ho eno nti bomoden we ya kira kwan o mpota mo ba bia je numbers no 0204 355 040 0204 355 040 na fe oni yen abo enkomo anopa etwiri wo se yaka nyina no se wuchire wo se anopa enwumere na se ode Leicester Company Limited Yas toothpaste no bi na Yas toothbrush na ode itwire wo se a enjampre nkomi Greenwich Meridian line no ni nyina ni nyina de firi ho na fe wo se na pa ye ho ya fita kama awokudromuli na ode asere wa abonten awokudromuli na ode akasa abonten enya wo no mo a wo kasa na wo mo twiro muti dia wo fom no enya no bia da bi uyusu Yas toothpaste na the brush ni bia ebetimi abo apa ye wo ne white ne wo ho you on heba any o total care no ni nyina se onya bito a ebeboa pa Leicester Ghana Limited ene de bae me pacho se wo pedodo na wonsu atu aton a 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na oni yen abonkomo se obi oho a ne na se timi tatai pa bo se na ni mo apagya na obuza nza de ose ebo mi na minimu asem mobro anampenwa na abo no me pa chopa uhia 20 na 74 eye fi na ba mojanum 20 na 74 ebebo ni nyina de afiri ho entini no mu emoja ntimi ni akoba yi enti amada bia na waposo otwon me pa chopa 20 na 74 ene betimi aboa wo me pa chopa won so hepatitis B ni C kidney infections nyina bia ba so wo de ne liver prostate won ha ba ma won kan wie ye wo home ana wakasa na nkabo ne de akiri osa wo so ye funkuru ade a ha dwene pa wo ba obu nse do ada ne calendar da bia ebre na so na 24th munya na 18th da jaja na 31th me pa chopa uhia se ononom 20 na 74 eno na betimi aboa na ayisa wo ha we nyina ade afiri ho entininim emojanum ni nyina ehohoro kama na ho atimi ato enya mapemfo ba ho makoda no fo na akoda wo nya mfinhya dumienu obi aka bia no bia eye yiye ka ho tumirika bowura pharmacy ne heba shop bia mu na kope bito me pa cho bia na won so pedodo atu aton o kan si drugging for ne chirim ho ashton kule na keba udu ho abenya bia to numbers abetimi afrani 0246 073 498 0246 073 498 wamada roma en wama so yasene ye dane ye ho eni botata mienu pe ye ba kase na etu aso SOMPA FM. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Abusia market yapa yeda se yeko na yakwa akopie mu ewo ensem foforo mu na atoye etifido emantamu Western North region eho ene yedewu edru beebie ani anwea so bekwai abato mpeso yaso 2020 no opani anu ono nka wo prese opese wo komra hye badwamu no akwahom adehye no eho ewo ndc afem no eye owura Steven Donko wono ena ne yensem twreni osomafo kwame wusu atwetwe nkomo yi na osomafo ebisa ne sei said say NDC kamia yese obia epesenkeja ni yonko anase ni nipa wo penasam ena obetu franka no ede ba ma yoko na fimpino ne aduonu nwotwe na said ye ekono ebisa asema said ye ni munya du ebisa wei atintehuo tale ne to wo kohuri atroja srama sei obisa we de anya trad records nye na said ye
owura 7 donko echechemu sese NDC amanyoko no 2028 womo pese womo ba pa dia ene womo nkai 2024 sede womo to aba no sede womo timi ewi ni yie no womo hwe sede MPP reporto no na womo so hyehyɛ womo niema yie anhwe yi a sede result no womo nya no 2024 no womo nya ne sa 2024 general election no yeto aba Ghana fu nyina to ne bum edema NDC amanyoko na difference a eba mu no almost about 1.7 million vote difference massive, but in politics no enye ne say yato ama onenti no ebi a yesusu say 2028 ebesa to ama obuma na say obewene enye ade a decisive and say concrete say and automatic NDC anwene 1.7 ninti difference obesa, but Bribi a man when let me bar 2024. Now experienced person be a friend of John Domani Mahama, no about be biko. Man for good who fee, MPP good who fee money by MPP Sonia Quenya by. More compare performance of MPP to 4 years of John Domani Mahama. No one who said there be say a call back of Mahama man by Juma because I know bet me I know why pen a track record and am I a 2 Abama 2024. Boom, sir, I'm going to be the enemy. Enwachi no na osomafo Kwame Owusu ebisa ne se onu abueyi ewomusu wanya nkomra hye bedwam de ne so NDC fo de wo ankasa onaja ahweyo mbesa so ede wa babiewu na wosusu se wamu din popi apo bani nyina so mpese omu etu franka no ama NDC amanyoko no hwan pa no sefata no Professor Joshua Alabi Sesiano MPP Fragbella Dr. Mahamoud Baumia say obekura obetu franka dia mom na what me do wana konkunim dim now onipa NDC be yi no say what de ne compare no na intellectual and say niema bebre ne de compare na say entim ontumi mu nkam fa no so antumi nya adwuma because the elite most of it the elite control the elections of the country almost education people more ko school nim the phone ni ade na o makeka because Ghana has say nipa bebre na sebisabi omonye elite no edan elite fo no kaso omo dan omo ye omo wofamo omo ye omo adwuma mu bosses ne ade enti so omo adwuma mu koyi an omo niam nso bekoye and bourgeoisie class na say elite class no omo compare niam ansa no matimi aye election and say omo timi atwa ba me hwe nkrofo bebre wan this mu a omo pese omo ba no kra ne say obi asafata because akunya de to a obi atimi edibi ba no kwasem ne say no bebre but me the sense me boaka say Professor Joshua Alabi ayobia when it comes to your friend is saying elite side now mobile fan because we are professor enwachi no osomafo Kwame Owusu bisa ne say edi antikura eno no enkobego for Professor Joshua Alabi na owura 7 don consulto ne bu kirechiremu owura enwuma pa bia yede ma no watumi aye no aye ne nti eno no so kiremu say aye bi da wo ho no mo a yenkofa nso nyame yenkwa hayo But Juma Bebre and Nigeria, Juma, the Amani, and Wetimia excel. As we speak, currently, no, why board chairman, GCB, and I said Ghana Commercial Bank. And I say, Busha, Madramani Mahamad, almost about 60% of the big push, commercial bank, na air fund, na all funded, because chairman, Juma, before say, Obabe taking over. That's a what was shares, commercial banker. Na, unya 6 cities, annum, one share beyond, unya 6 cities. As we speak, you know, Joshua be buy na adwuma obon professor watimi ama increase ko 41 cedis per and with it no many workers say commercial bank atimi abo adwuma duru pempenso obi say upon say was sponsor big push 60% nyina no or ko Leon akwa bie commercial bank ni bi wo because sika sama to ye ma ye move akọ in the near future no so mo say o ma gene say o mo ko awu abawura mu America e de commercial bank akọ America ama se ne be ya obi o wo Ghana ene obi o wo ye bribia obetimi ahwema ne manyina koso openi a wakasa ye pani a 2020 no general election no wagina mu ewo NDC amanyoko animu ananka opese wo komra hye bedwam ewo baabi ani anwea so bekwai abato mpeso ya no so wato ye tifido mantamu senka wo kwakosom wonom onenya first 7 donko wani yensem training osomafo Kwame Owusu ena twetwe nkomoyi afi yamfansem no nkopie mu ewo amanone na me wafa baaye America mampani wo baaye no ne de na asema wo kan nyina ne se Iran de ense so onya nuclear weapon eno de wasa na hwene so se ne nkwankora wo de betwa so
say o ma Iran for enya nuclear weapon na wo eno na de ntokwa ya ba free February ho na ntokwa ya ba besina ene o so mu ceasefire no kra na o mu wo mu kra no ebe he na America fo ato ba ko say no mo de bo mo ho ban be Iran fo so de nam Lebanon ho Israel fo wom de nam Lebanon ho say Hezbollah fo no mo de tata wom say Hezbollah fo so wom Iran fo nkrofo ene wom nyina yakobom sa na me ofara wo twen senka Iran fo no beba na ja o ma betena epunti na o ma be ye nkasa ho ne ano baba ye kakra ne de na asem a wo ka ne ye simple and tietia se kwaku kon say nuclear weapon pa de enya de say Iran fo nya bi ena bio ekwan hia no ba bia ship ne fa no straight of musuo no e wozo mu bi etum na unnecessary traffic na mo ko so ho esan gigi ska e wo ship na yetwa mu oni nyina no wo mu jai ene ma mienu pe no wo pede afiri won ho Iran fo nso ayo madwen say nyade a nia me wo fa ka nyina no wo mbeji atom wo ma say eye unnecessary demand na America fo eye no eno nti wo de wo mpene kura na nra wo mo ho ya wo mo twen say Iran fo beba o mba bedi nkomo wo mbeba America mampani me wo fa Donald Trump wo twen no show nkomo na ntimi wo mo ntimi anye deal bia eno na me wo fa say eno na ye last determination that meeting we no last one yeah na no kra wo kan ye say America so da fo no a wo mo wo Red Sea ne so ne Gulf no mo ho no wo mo nya prepared na say meeting we kwa na wie ye na say wo mo ahunu hwede a wo no be ma order no no wo ma kwa na pabene so ne anieden so se ne SOMPA FM ba ye wo ma ba na pabene so ne anieden so no wo be kwa na sa na oman no wo mo ahye na se kra ma na ye nso se to taa se meeting we wo ma kwa wie asempa pa bia mfiri mu ama Iran for say America for make unnecessary demands and ntinya de a won be koto won kra won be pene e de ama sa demands no and America for so say some mo benya nuclear weapon pa de and nka Donald Trump say nka no ono de ne nkwa e betwa so na America wo mu ma Iran for enya sa nuclear weapon na straight no wo mu mientum we enti asem kase e da chi ne say ene Iran for wo mo abo wo ho asie enu nti na wo mo so say nya de won be ya deal no ana and America for so one more the can bobo on the da enu nti asem ne say one more be ko Iran for so wo breko a Israel for e ka won ho bie ana enu ya asem sebe bia efra nwumre hi e de kwa kwesi nyame ya dom e kina no na ho muaye etumi aba enu nti we so na ye gina na ye de nsem no ne nyina e de asie bia fe no waso wafidi a nsem o de wonto ano na na poso bie ene say Adishia wamo agentete e wosuapon ahodo mu wamo kabom ko metre National Union of Ghana Students Nudes one president Ora Rashid Ibrahim Esquire wato to slaban no say Goldfields Mine Limited takwade no e South Africa for dia se omo mining lease no ewu aban no hwe no renew saban nim no renew a yetu yiri no ante a yebetu yira bayiraba wo ensamfoforo mu no enipa makoma nson akwa wi akai e wo nkokọ elantra zanu omo kra elantra na ne sonata ba ko wo wi asha saman kesere da prosifo akọchi won aje ka asem yensa ne nyina Breman Brakwa Community Bank CEO eye Owura Felix Dompre watoto asre customers afa stakeholders ya wo bank nyina se AI no ya ababeka banking sector no ho mo mamani na ho na nya samanfo be wi ampa eno group indum pani oda no ya Dr. Papa Kwasi indum wo say enfa ho se Bank of Ghana for so mo kwa ya appeal banks in there wo mo de do 10 ena e de ba ya GN bank no atoye tifido emantamu so ye kọ ho bebia ni anwa so bekwaye abato mpesua no so opanini ya 2020 no ogina mu ewo NDC amanyoko ni di mu na akopese wokoye MP ewo afa ho no eyo Ora Steven Donko wo say se NDC betumi ewi ni 2028 general election wa ehia de wo mu beyi ni se flag bearer no wono de osusu se eye Professor Joshua Alabi me ofa America mampani Donald Trump say wo twen ya sanka Iran fo beba no ma ya deal no awon no ama meye enu nti won de wo konachi abo no konachi ansa no abepem ne wa kire bia no wo de befa sompa so wei ene nsema hodo bi na ye ba moden de anu begu ho asew e de ma ho e wo kase kwan so bra na na kojo jesi company limited e ko ba sempre mo wo so ya sene na ya toothpaste ene ne brush I feel Lester Ghana limited e be kan ye ho bo ye chidom 2974 enso kan ye ho bi ye de nyina bra wo e wo sompa 106.5 FM Accra sabre kro ye ne wo live our SOMPA 93.1 ewo Kumasi Asante Mantam Adam for Radio our France ahenkro pare no ba bia
nra PSG fo free ya wo mo akwaje Champions League no fe de free Arsenal fo nsem no eho sabre wo mu tie am ya congratulate you amkra Sompa 101.1 e watakwa 103.3 e watakra de 106.1 e watachima 98.9 wo sunyane 90.7 wo nkranza 101.3 e wadoma ho na 100.7 doma FM no wono so je kasie e wa ahinkrope ena afi kanehia ban radio eno so e wan kran kanehia ya woje ye ahema mu kingdom 106.1 eno e wa mankasi mu dikoda no so bia radio fo nyina wo no ubehunu se Sompa FM ye gina mu denden ya som wo kama pa sabre ye yinso no Udu wane chirem ewo Facebook ne so a eye Sompa 106.5 FM Accra eno ewo ho ena YouTube ne Sompa FM live www.sompaonline.com so nsemi gu ho a ubetimi akwakenkan bia no ntimi ne wo kasa ya PSC lenda wo mu nyina ena afi eye abotre hia GH wo mu nyina ne nam talk ne so ewo Facebook ne TikTok ne nyina so a wo mu ehwe yen live ena akwame apulate wo mu nyina aka ho a wo mu ehwe yen bie abusia aha ene ye de wo esie ene anuma ye be som wo bra na nasafo kantanka de ye ko Facebook ne so no eye me odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma meni aba abena bedu adepa kofi ebusua yeda mu nyina mu ase ema momo eniti